Sikwamukela ihlelo lethu mnalikhuluma sikhona ezikabhoqo web studio. Njengamanje uyabona mfowethu uphethe amaqhathanzima, uphethe izinsizwa, uphethe mfowethu abantu abakini. Uyabona nje mfowethu, uyabona nje kahle kahle mina ngiyambosha ngengwe la. Sibingelele insizwa kithi. Hayi angibingelele bafethu umhlaba wonke jikelele. Lo bingelelayo umfana wePhindi eShembe Mnyama kwabamazinga. Ehlala Nkosi lapho ngisuka khona kwaNongoma mfethu. Njengoba kwaNosongo lenkosi, mfowethu ngifuna siqale la. Amagama ekhona mfowethu ngivela umfana wePhindi. Hey, lisuka leli gama. Hey, ngiyanyukela futhi kuleli gama ngoba impilo kuyakhambisana nempilo ukuthi ukhule kanjani noma mhlawumbe lokho nakho ukuthule kanjani ngoba abantu bebuke sicwebezela bengazi ukuthi akulo muntu wenza ngani. Bafowethu ezinye insizwe semayini abanye basemafemini. Mina nje uNkulunkulu wangipha talent ukuthi ngithulela abantu ngase ngena kubo ke emgwaqweni abantu. Ngacula nje emgwaqweni bengiphosela amashumi waya ngokuya ke yonke into yakhula futhi ngoba yonke iqala ka1 iye ngestep kanjalo sithi kwagcina ke futhi nami sekufika lapho ukuthi hayi wangigqoka iPhindi ke nestate kubantu. Hawu ngabona kuyasebenzeka ngiyakwazi ukuphatha isimbi ana futhi kakhulu live kodwa ilokhu njani iPhindi ugqoka uyo perform ugqoka uma ngiyozama mayelana nempilo promotion yebo ngokuthi sibeke ibhika mhlawumbe ezitolo kanje sicela indawo ukuthi sifuna ukusebenzela la besinike permission ukuthi sibe kuleyo ndawo leyo bese ngigqoka ke iPhindi lami ke lapho indlela yokudonsa crowd abantu uyabona umsebenzi kanjalo bese ke bengipha ke lokho abangipha khona ngabona ukuthi hayi le mali abanginika yona ngokukhula kwesigaba ayikhona into engayenza ngakhona ukuveza iphupho lami ngaphandle kokuthi nginike komunye umuntu. Hawu ngaliveza ke iphupho lami ngakwazi ukukhipha i-album engayenzayo ufika lapha eGoli 2024 ngangena kugasela lapha eGMZ insizesana unyandeni yaseFlyhead ayangirecord ingoma ezo16 ngizama ngale iPhindi leli hlala kuwe amahotela ladulayo lapho ngoPerfect Hotel la ngenxa ukuthi ngithuma le ngithola ngosuku ngikwazi ukukhokha ngafuna ukuhlala izinto kanjalo nje kodwa ngayikhipha i-album hayi ngabona ukuthi no akungithokozisi lokho lento engiyifunayo ngaphezulu kwakho ngafuna ungaphezulu kwakho ke bhuti ngafonela ubhuti umafika izolo ngamunqoma umsebenzi wakhe ngathi hayi insizwe semnambitha ungiculela kamnandi bhuti esathi nguye lo lona manje uyangeza uyangisikhanyisa kanjani nguye lo hayi ngawuncoma umsebenzi wensizwa ngathi mfowethu ngiyafisa ukuthi ngenze ingoma nawe uyabona kuneqembu lami okuthiwa amashingela ekunayo from emakhaya bengaziwa ngalo nje amashingela uyabona kwaba into kanjalo ke bhuti yangivumela insizwa yathi mfowethu asisebenze eKeshemba yasuka ke eThekwini yafika eduze kwami insizwa sisebenza umsebenzi ingoma ethi i-overprice uyabona khona lapha ngithi khona wentombi namajanga amancane uyasibulala wena mina ngifuna isithufuza sami lesi ingoma kuyangena kubantu ke leyo noma ngayichecka online iyatholakala abafowethu lapha amashingela fish umafika izolo ingoma yami ke leyo ayicula eqenjini lami kuthiwa amashingela futhi shuthi lo mfana lo unamaqembu amangaka amathathu bekuyinkeshemba bese kuba amashingela bese kuba umfana wePhindi ke la ngikhiphe khona ingoma futhi eliyangisela kwiqhawe umfoka khupha lapha futhi ingoma ezo21 iphilo lwansong yebo 21 yebo futhi kunjalo impela mfowethu 21 nje ingoma linginengoma lapha engihlaba umkhole kakhulu noma zikhona ezinye ethandwa abantu kunengoma ekhuluma ngempilo yami ethi ngiyalibonga lolu sizo engidlule kulo lolu sizi lona kanye lungivula amehlo omunye angangibona sengiphathi iPhone namhlanje kodwa engazi imuva lami ukuthi ngisukaphi omunye angibone semcimbini ngemohle njengoba ngigqokile ngiclean nje kodwa engazi ukuthi imuva lami ngisukaphi izinto enjalo nje futhi uyabona ujuliwe ngiyabona futhi uphethe insizwa la insizwa kithi isiyaphila njani khona mfowethu ayisiyaphila bani lensizwa okukhuluma nayo mfowethu ukukhuluma nawo lo wakho besiphathi ngempangeni okothi amaphisi yebo vele bami ukubiza kanjalo kwesipho ngoba ngazi abantu abaningi bangazi mina ngikholele khona abantu so ngasiyala phana ekhaya kasebanga asicela ukuhlala ekhaya bekumuntu beyithanda kakhulu uthisela so thema ngibona leqhawe yayi ezothi style siyasona impela isiyiso lesingifisa nokuthi ngcine ngisala lapho emhlabeni impela ngazange ngibone kodwa ngibona kwethu hayi ngakho ngeze ukuthi hayi la ngifuna kwathi ngisebenza sahlangana kanjalo sisebenzayo ukuze kube imali sibambe kuhle kumnandi umsebenzi sazoqhubeka kube muhle hayi sazoqhubeka kube mnandi ngoba nje hayi ngiyethembisa impela lo msebenzi osuphethe manje ukuthi hayi
mfana impela ayofisa ukuba yintombazane. Akasongo. Good. Kanjani? Siyaphila futhi njani? Lokhu maqhawe ushaka umntazana lo kwamthipha le. Yeah. Akukho okuningi esinakho. Singasho nje bafowethu abasapho. Sinakho nathi September sikwenza ngoba September futhi sizozena kakhulu. Yeah. Bebone naye i-talent umuntu nje ubejwayela ukugida. Yeah. Hamba nawe futhi. Sajwayela nje kanjalo kuba ukuthi-ke nalokuthula wezwe ukuthi hayi kukhona sasisebenzisana ngaleyo ndlela le. Kunjalo. Abantu nje balindele nje into eyisimanga. Hayi lokhu phela mhlawumbe Ulukhulu. Hayi khona futhi ezayo. Njengoba besho nje abafowethu hayi into esihlanganisile futhi ingoma kukhona. Nanokuzama-ke ngokwempilo ukuthi uma khona okuzamayo ukuthi kuyazameka. Uma khona insizwa oyibona ukuthi ine-talent kuleyona. Isondeze phela eduze kwakho. Noma kungekho umuntu oseduze kwakho ngaleso sikhathi. Kodwa uma ubona khona amasethu angenayo, basondeza abafowethu ubenze bebe clean njengawe. Ungabe wena usigama ngabanye kubonakala wena kuphela. Uthi uyabuka abantu abaseduze kwakho bayinkinga. Yabo. Lento igcina isamazondo webhuti ngoba hey uzima ukuthi ukhipha imali ephaketheni ukuthi usize indoda angasintombi yakho. Kuba ngcono uma uthi umuntu wakho okwazi ukuthi hayi lo vele sibambisene naye share Uzokoma lo muntu loyo uyabheka ukuzwela sekoma. kunjalo nje bhuti. Indoda yomfowethu izogcina uyabona mfowethu kunjalo nje bhuti so ngiyabona kakhulu nje bafethu ukuthi ngithola ithuba elihle kangaka lokuba khona ke into ibheka kancane mfowethu aliziphazamisa nenigaba elithi ngeshela yazi ufike eqala kilo kodwa khona futhi indoda ngathi yavele efuna ukuba ngumeshebe. Kanti insizwa ethi wangixolela mama womntanami hey ikhona into eyenza kakukhuzane ugatsheni ukhuzane kubabili ugatsheni wagcina So sisi lokuza ukuthi elokhu konke ayibize ugatsheni ngenxa yokusabela ukuthi yabona ukhiqizo izogcina abantu kufana yabo kunjalo bhuti. Futhi into efana leyo ibisela ukuthi wenze njani. Ngicabanga ukuthi bhuti nje kulelo phuzu saphawula ube ngathola ingcingo sithi le insizwa ifikile emculweni. Ngeke ngikhuluma amanga. Ngafonelwa abantu abebekholele emculweni wami bengazi futhi emgwaqweni la ngizama khona. Ukuthi hayi lo muntu uyinkeshembe phezwe inkeshembe. Ngoba leli gama noma ungayi emakhaya sibuye ekhaya kaNongoma bazokuchazela abantu ukuthi inkeshemba nayi inkeshemba. Ngeke ngimlise umfowethu igama bhuti. But okungiphathe kabi kakhulu ukuthi nje mangikhipha umsebenzi wa 2024 base ngiyochecka sekufikele insizwa awusekho umsebenzi lo ingoma zonke zo 16 online. Sekukhona abanike manje khona ipromo engayishutha ngo2024 isebenza usekho kuyikhona inkeshemba le trend umfowethu anginanqana naye bafowethu futhi ngesibani nezakho azikho nje noma ungangena manje online uthi uyasesha nje uthi nje inkeshemba emnyama mina bebengibiza inkeshemba emnyama SA yabo igama bengibizwa ngale ngolokho kwa online kanjalo kuzoxhumana yes ayikho namanje sezoba indlela yesibili ke ukuthi nguveze umsebenzi wami yabo. Egameni mfowethu uzowenjani uzoqhubeka negama noma mhlawumbe ngizokhuluma lokho nomfowethu uthi hayi igama waqhubeka ulisebenzise ngoba mhlawumbe naye ungenzeka ukuthi akazi kunjalo yabo kunjalo ngeke ngibeke futhi icala yabona mfowethu yebo ngicabanga ukuthi futhi ngokwegama ngoba nangu umfana wephethu sefikile kahle futhi lethi isepentini manje othi ngibone phela isepentini lento bhuti ungathi awuboni isepentini iraki le gama akekho umuntu ongagijimeli iphenti ongathandi iphenti isefo lesi I believe liqoko ukudama bahlala lokhuzana koSantini oh ilele ngena phakathi ilele lifundile leli yabona intombi egqolela iphenti leli ukwazi ukuthi intombi lo muntu nephakethe isestylini phela bhuti yabona so akekho umuntu ongayilandeleli into esepentini akusiyo ubhama lo nobhala izinqa hayi lotho bhuti yabona nje mfowethu ijongo nje liyazi ukuthi liphila ngephenti mfowethu uyabona into emnandi isepentini bhuti ulanga phakathi uyabona shuthi nje leli gama lithi ephenti abangixolela insizwa ngoba phela yazi ingezo ithanda ingezo yabona ngoba usengezwe kangaka nanokuhlonipheka mfowethu yabona leli gama lithi sepenti umfana wephenti ngiyalithanda usazohlala futhi and ngizohlala kule ngiyathembisa ngokuzayo kunomsebenzi engizokhipha noShenge nanoThandeka ngikhuluma amanga ukuthi imali ngizobe ngithatha afike cha ngiyababonga nje futhi ungakhulumi kakhulu ngiyababonga nje wonke umuntu okwazi ukuthi uma ngibona ngenza into wakwazi ukuthatha ishumi lakhe wathi hayi ngiyamphosela lo muntu ngoba bengingagcina emashumi namhlanje sebekhipha 500 namhlanje sebekhipha 200 sengiyafana nomuntu osefamily
ngiyababonga-ke nje wonke umuntu osemhlabeni nje owengadibana naye mhlawumbe ngacela ukuthi mfethu ngifuna umsebenzi wami uxhase lapha nala ngiyambonga ngoba nje kungenxa yabantu hhayi ukuthi kungenxa yamama ekhaya noma kungenxa abafowethu abaseduze nami yabo abafowethu-ke mina ngibathole phambili iphendi nje leli ngabe uyabona nje hayi bayibona into emnandi phela futhi kulento abanalo phela nje mfethu izisho nengoma ethi lezadilitheka khona ingoma ethi mina ngibhosi bafana bami mina ngingqongo bafana bami ithi ngibadida ngento encane lento ngibade ngephethe kaga uklamo ohlala eThekwini ngibadida ngephethe kaga uklamo ohlala eSoweto amafukufuku zasha yimi-ke lowo kunjalo nje bhuti amafukufuku yana into esephethini bhuti amafukufuku kufuneka indoda ejimile hayi akuyi lo mbala lapha kuyashisa akuyi nombala futhi abana awungeke phela futhi ukuthi uye egemini nawe ungazange ujime jima uma uyindoda kodwa abafowethu angathi bayaguqa kuthiwa sebeyaguqa manje abafowethu kahle kahle futhi indoda mina ngikholela indoda ukuthi umuntu wesifazane ayimshayile nanemvubu uma uyindoda nje umuntu wesifazane ngomshayisa agile ekuseni uma evuka kube khona icula liculayo elimnandi ethi uma ekwenzela icula lokho eshilo ukuthi baba siyakudumisa uyabona umoya ungcwele ngenile manje kule nto uyabona siyakudumisa akekho njengawo akasho yena uJesu phela wasifela sonke useunqoma indoda yakhe ukuthi hayi lo muntu ngiphathe kamnandi inshallah-ke bhuti lento njengoba nawe ufana wephendi umuntu wezinto ezimnandi usazoqhubeka ubaphathe kahle abalandeli ubaphathe kahle ababukeli ngengoma emnandi kunjalo nje mfowethu yini ongathi abantu baseNingizimu Afrika bayilindele kuwe mfowethu kusuka manje uqhubeke kuya phambili ngicabanga ukuthi nje bhuti ngokuthi ngumuntu ophansi nomuntu ophila nabantu nokho-ke abantu abayithanda into enhle futhi uma ngathi izinto enhle kube khona lezo zinto ezisondela kuwe uyabona mina-ke mfowethu ngumuntu nje suke emakhaya ngisuka khona ingane ebikholwa ikhule ngomkhuleko kodwa umculo futhi into engiphile ngayo ngawuthanda uma ngitshela ukuthi ama-albhamu sengiwenzile mfowethu heyi hayi maningi kakhulu kumele ngabe ngikude kakhulu uyabona iy'nsizwa ey'fana nomjikijelo ngoba uyabuza ngathi ujikala umakhona akathi kwethu ngasho ukuthi izinto zibe isibonelo kuwe ekutheni uyilandele kakhulu lento omculo noma kade uvele uzalwe nayo kodwa bayigqugquzela bayakha kakhulu ngicabanga ukuthi umuntu uma ezalwa futhi uzalwa kunento asuke ayifumbethe kulento asuke uyifumbethe ukufike nayo emhlabeni uthi sekunjalo bese bakhona abantu hey ozoshayisana nabo uthi eish manje njengentombi yabona uma uthi hamba lezi ndawo lezi eziphakeme lezi nje izitop uthi sanisithi awu eyayinhle le ntombi le eish kodwa bese uthi uyabuka amandla akho uthi hayi ngeke ngikwazi ukufinyelela kuleya ntombi ngoba phela ifaka ifrontal mina anginawo amandla ukuthi ngifake ngimenze ifrontal uyabo uphancabela ukuyana basefoshini nogushi mfowethu mina anginawo amandla lokuzana ukuthi lokhuzana igushi uyabona kodwa uyayithanda umjikijelo-ke ube umuntu ubhuti wami engathi ngithe uNkulunkulu uma ngivula amehlo ngafica yena nomgqumeni nomtshengiseni benza lento engiyo kodwa-ke kumjikijelo ngazi hayi angichazeki mfowethu ngoba umjikijelo mfowethu hayi angazi ngoba kuningi sekwenzakele mayelana ngothile igama elithi mjikijelo uyabona abanye bebeze bethi uyayifeka uyibiza ngiyixhonele echalaka no bengasimina futhi bengiyifeka abantu emgwaqweni ngoba uyabona qhathanise nje ukhuzane umuntu olaphaya thina sikule nto le siyazama uyabona impumelelo yabantu mfethu ayifani uyabona omunye umuntu engathi engilungisele kuloya ekwenza ube mu like uBheki Honga kunengoma yami ethi ngcono ngimyeke ngimshiye ngcono ngimyeke ngoba unendaba uBheki Honga ukhipha amancukumane ethi ngo-2024 athi naye futhi ngcono ngimyeke ingoma yami leyo ngaze ngamfonela ngathi mfowethu awuzikodwa yazi phela leyo ngoma yami ngathi hayi khululeka mzala uma kuthi eyakho mfowethu ngizocela nawe uyidlale ngendlela yakho nami ngizoyidlala ngendlela yami base kuba nalento-ke ukuthi bhuti mina ngiyazazi ukuthi nginethalente njengoba naye mfowethu enethalente uyabona ngane yakwethu because ngamfonela wathi hayi kunengane nje ayizwile lapho idlula icula ingoma ngoba yena udlala isiginci wayese eyithandako ingoma yabo angamlwisi mina kahle mfowethu kunento abangayazi ukuthi ngami mina ekhala ngizalwa khona ngizalwa kaKheso ekhabo mama kodwa kithi ngwakwamfanyana nguzikode makhanda kanjani yebo uBheki Honga ngamthatha njengomzala
akusho lokho kodwa uhlobo obule uhlobo le uyabona ngane yakwethu into enjalo yempilo kodwa ke ukuthi ukujikijela mfowethu hayi ngiyamthanda ngiyayiqambela manga eliyansizwa le yakuna le ngoma yayithinta eqaleni yayithi ndiyeza ibsheni bakho mina ngangekho nomlando wakho angiwuzwenengaba yabona mfethu isho kanje lensizwa izobabala mfowethu hey wakuvuka enye into khona yakhe kake emenhlizweni mfowethu namanje hayi ngoba ngigiya ngikhawe ngoba selingekho cha ikhawe mfethu ngiyalithanda abathunuki uyabona mfowethu abathunuki lonto esezikholayo hayi khulanga uyabona nje mfethu kunento enhle mina efuna ngiyichaze unalensizwa bathi umzukulu kaShafuza le yansizwa ngiyayithanda mfowethu ngiyikonsele kakhulu in fact nje bonke labo badlala loshuni wekhawe ngiyabathanda abeqhubeke mfethu benza izenzo ezinhle and ngiyabasubscriber njengoba nami ngiyafisa ukuthi abantu beyosubscribe umfana wepaint lapha online zo 21 nje ingoma mfethu ukhiphile umfethu la wakhipha ama-bodyguard umzukulu kaShafuza ngenza yonke into noma ngilandela ku-TikTok wami lapha yami inkeshembe emnyama bani konje 11 noma 1 inkeshembe emnyama 1 ku-TikTok nakhona mfethu uzobona nje ingoma kaMzukulu ngiya-acta ngaso yabo abayiyeka abantu lento ukuthi hayi ubani uzenza abantu cha mfethu mina angiswelo buku ngoba isho ukuthi into encane ngiyawuhlonipha kulale ngoma ishayo into encane mfethu eyangizithi ngimthanda kakhulu Afrika udlula yayithi manje yela umtshele awushiya mina wawuthembeni ngangithi ngizomthola ngcono awumtshele awushiya mina wawuthembeni ngangithi ngizomthola ngcono manje ngowabe sejikelena lona sushintshile usuthutha lokho vela amantombazana yefana ibambelo ngazishelele hayi ngiyabonga nje futhi umfokazondi sestudio kunjalo awolo yanishoti insimbi hey ukhona umagebhula lo magebhula umfana mhlongo empangeni lapha nozwane kushayinja lapha uzwane mfowethu hayi insizwa mfowethu leya ngiqambela amanga phone leya insizwa ngithandela into eyodwa ayigijimisa imali uyabona iya-understand isimo sakho ukuthi ku-level 1 uyabona hayi ngoba ngiyithande ngoba isingena kumthandeni ngegushi ngoba vele idumile vele uyabona loya muntu uphila nomuntu ubuka yena umuntu ukuthi lo muntu uyazabalaza ake ngimcharge ngale ndlela leya insizwa ngiyafisa abantu abafisa ukuthi benze umsebenzi wabo bemthinta ushayinja umfokazwane ku-basket abhuti bese bethinta uGebu umfoka mhlongo ayimbike kodwa leya nsizwa ayimbi leya nsizwa mfethu ngithandele ukuthi nje ifana nami hayi kodwa yathini into ehlanganisile nje ububi bayo uma ubuka yena nje mfethu imnyama leya ikiwu leya nami futhi uma ngibheka nami ngiyikiwu kodwa isandla sayo mfethu uyabona nje ngikhuluma iqiniso noma ungadlala isitudio esincane uma udlalela oGebu isiginci hayi isikhala amasegeke uyawuza umoya mfethu kunjalo khawo ngifuna siyivale mfowethu manje awuyicelele futhi support kubantu baseNingizimu Afrika mfowethu ukuba kucela nje bebaseke njalo ngaso isikhathi mfowethu usazoqhubeka kwenza izinto hayi mfowethu wami before sivale ngane wethu ngizoqala nje ngibonge indlela abangisapotha ngayo nomunye uyokwenza ngilila ngidibane nomfana wePete esemgwaqweni angikucacise lo mina ngiphile emgwaqweni engabe sejayile ukudumile noma ucula ingoma nobaba odumile ngeke ngiqhathanise level yami nekamafikizo ngeke ngiqhathanise level yami nekaphuzana noma ngamfeaturishe engomeni njengoba uthwasele ikhansela nje ngimfeaturishile kwingoma esengaphula lapha yami ikhona ke online ngoma leyo bezithuthukana uyabona pho so mfowethu ngiyacela abantu ukubancenga noma ukubathuma ukuthi behambe beyongena lapha online beyosesha umfana wePaint isihloko sakhona incwadi kaZwelonke siyakhuluma ke lesasihloko bhuti ngoba sithinta impilo yami ukuthi ngidlule kuphi ngayishayisa kuphi khona la ngithi khona mlabalaba mfoka khumani uyabo ngiyabonga ndoda ngokuthi usondele eduze kwami ungikhipha odakeni sengithi ngishayile ingoma kade ngigejini uyabo ngase kuba khona elinye iciko engilithandile ngasemakhaya kodwa phela bhuti ngikhumbule ngomsizo ngoba indoda ngeke uyishele indoda uyayitshela nje ukuthi ayifuseke ufuseke
yabo ngithe ukudlala kancane ngayitshela ukuthi yazi ngiyakhumbula ungibhampela ngekhathi ezukuthi emsebenzini wami mfowethu ngithi woza ngizokukhokhela kodwa hayi ngoba mfethu sixabana nomashampula le yathi izole yakhe yabo ngiyamsikaza ngokwekoti ngoba ekayiphethe nje mina ngingapha la eDark City umfowethu lo yabhuti eningoma inkulu ngiyakuthanda kakhulu mfethu nje ukuncoma lokho bese ngiyamncoma ke nobaba uThwasa leKhansela nobhuti uMafikizolo wengoma ethi yomnconyoko cela beqhubeka abantu support befike bemeseke ngiyambonga kakhulu ube nesandla esihle kimi ubhuti uKasela uNyandeni eGMZ estudio lapha eOttawa Mall ngiyambonga naye mfowethu ube nesandla esihle kimi bese ngibonga insizwa ke nazi amafuqufuqu bayazi amafuqufuqu ukuthi kuyini estage abafuthi ngidlala nabo la ushaya khona ngiyayibonga lesizwe senquthu mfowethu ukuthi ikwazi ukuzehlisa kimi mangikwazi ukuphaphatha ngenalutho bathi hayi mfowethu sisebenza la uyabona futhi phinde ngibonga usiya umfoka ngobese la inkosi yabhode uNkonga ngiyambonga nje mfowethu ukuthi esondele eduze kwami sesikhuluma ngempilo ke futhi ufika lishona mfowethu engisebenzisana naye kulayini ngiyabonga nobhula mngomo lapha engqweleni ngiyambonga nje mfowethu sinayi lapha eduze bese futhi ngibonge nakumasipala wangakithi kaNongoma ukuthi kunento futhi enye ungayazi ngami kunalensizwa abathi umlungwane empangeni uke ngakhipha ingoma insimbi wagcina kuzinsimbi zodwa mfowethu umsebenzi ungafakwa ngamavukhane ngahamba ngayo uphaphatha kumasipala wangakithi kunensizwa laphana yakaMpungosi sakhile Mpungosi engathi mangikhuluma nayo ngixhumaniswa nendoda futhi uSiyamalembe ngiyayibonga le yansizwa mfowethu leya naye uSiyamalembe ngiyambonga nonsimbi uyangizwa mfowethu and enye into engakuthembisa futhi wami ungakayi kude angingakhohlwa ke phela ingqondo ubaba uKhumalo umshofshofu insizwa besiphila nayo ijabule nje kwemnandi kodwa yabona ukuthi khona okuhle engathi ngiyakwenza ngiyacela ukuba seduze kwabo angicacise ngikuveze lokho mfowethu kunensizwa enye abathi umabika eAlex FM nayo ecelile yathi ufuna ukuba seduze kwami ngiyayibonga ngokucela kwayo ukuthi ibe seduze kwami uyangizwa mfowethu angeke ngikhulume okuningi ngayo ukuthi yini sesiyenzile kodwa ngiyayibonga ukuthi makhona abantu abanaka into yakho futhi lento yenzayo iyaphila uyangizwa mfowethu njengoba nami ngigqoka iphenti akekho umfana ongagqoka iphenti bese ethi ngiyagumula aliveze phambi kwabantu uyangizwa futhi wami ebengahlanye ekhaya into enjalo mfowethu ngiyanicela abafowethu nami no check no sesha amashingela lapha online abashingela mfowethu angithi i-overprice ngaba noMafikizolo umfana wephenti zu21 ingoma nizoyithola 2 ku-Facebook usesha umfana wephenti umfana nje wani wedilosi wephenti ningilandele bafowethu ningifollowe ngoba ngaphandle kwena ngilotho South Africa angilotho noma 2 phesheya seZimbabwe ngithanda bakhe nohlaka bonke abantu bangabantu kimi ngoba nalento engiyenzayo support abantu abasuke Malawi support abantu abale into ebalekile ukuthi sibe munye sibambisane masinabantu ngiyabonga nje mfowethu na TikTok ngeshembe emnyama lapha ya 1 nizongithola khona mfowethu nakulamula umfana wepheti semina lo ngiyacela nje bafowethu sikhuthalele nawona ukuthi ingoma ngoba siphumile umsebenzi wenu ushisa umnandi kangaka ngiyacela nambe nolalela ku TikTok le ngoma uyithandile futhi uact nje ngayo wenza something ngokwenza njalo nami ungenza ukuthi ngithole iparish uyangeza mfowethu ngingaqakekeli kubani kodwa kube khona into engenayo mfana wephenti mfana wedilosi ngokuthanda ngathi akusireni isibhexe anibambe bafowethu le linganjani nalamadilo kahle kanje negoma nalethi yamadilosi ngathi iyadida kodwa futhi hayi iyanela nje elokuzela ikhofono mfana wephenti uye kunjalo asibambe nokukhuluma sikwazi la kakhulu ungakavali kakhulu angibonge mfowethu nezigabhoko mfowethu azabonke zabantu ukuthi umfana omncane nje mfowethu ngikwazi ukuthi mangibika usizi lami besheshe bengizwe bayasebenzisana nabantu mfowethu kwezigabhoqo ngiyacela nabanye abasafuna ukuvela kubantu besondele kwezigabhoqo baningi labafowethu nonhlakala lapha ya mfowethu naye baningi kodwa nje bafowethu ngiyabonga ukuthi nami ningibona ukubaluleka kwami ninginike isikhathi nani uNkulunkulu ambusise anandisele kukho konke enenzayo mfowethu yes siyabonga futhi